so nzabaha amakuru neza mu minsi ya vuba. Ndabizi hari byinshi mushaka kubaza kandi ndabizi ko muba mwifuza amakuru nyayo, ariko twe muri APR kuvuga ibintu bitari byarangira neza ntabwo ari byiza. Njya numva murimo mugerageza gushaka amakuru arahariyo, ariko turashaka ngo tubinoze neza, tubaha ikintu cyarangiye kitariho kandi kuza kwisubiraho. So rero mushonje muhishiwe amakuru muzayabona, ariko n'umwe tugenda tuyafungura kugira ngo mutagumya kwibaza cyane. Mu minsi ya vuba tuzafungura ndi y'abakinnyi twashoboye gusinyisha ba local players muri shampiyona yacu. Ubutaha naho dufungure tubahe abo twifuza, wenda recruitment y'abanyamahanga bava hanze bake cyane. Wenda ibyo nababwira, turashaka aba reinforcing squad abanyamahanga ni babiri gusa mubimenye rwose. Ayo nayabaha. Uwa gatatu n'undi murabizi nyanumva mubivuga witwa Sekigana twaramuguze, uwo twamuguze mu kwa mbere, bimenye si ibihuha. Yasinye mu kwa mbere, yaragifite amasezerano muri Sports Club Villa, ako kubera ko twari tuzi ko bamwifuza hanze tubigira ku isoko vuba cyane turamusinyisha. So abandi bari tuzamenyesha vuba, turimo negotiating nabo. Umutoza nawe mu minsi ya vuba muraza kuba mwamenye, twamaze kumvikana byararangiye. Hasigaye gusa kuza gasinya. Ntabwo yo navuga umuntu utari wasinya, ibyo byaba wenda ageze ahangaha se akabyanga, ariko terms zindi twarazumvikanyeho. Ibyo asaba nibyo tumusaba, byararangiye. Ibindi rero nyibumva tuzatugenda tubamenyesha kuri equipe ya APR. N'ubundi twakiriye twisanze hano mu ko umutoza mwarangizanyije. Yes, bari muhagere na Sekigana n'abamwungirije barangizanye n'abamwungirije. Hanyuma tubwira ko abakinnyi babiri bandi b'abanyamahanga bazaza. Ni imyanya dushaka umukinnyi ukina kuri striking kuri point, ubwo ni 9 agira ngo mubyita n'umuri inyuma ku 10. Yes. Hanyuma hari abakinnyi bavugwa, hari umukinnyi witwa Umurengo uyu munsi yiri wavugwa bashobora kuba yumvikanye na APR agarutse mu rugo. Zumva nawe nta kibazo watu turimo turavugana nawe kugira ngo bityo kuri bihuha, ariko ntarasinya. Barasinya. Yes. Ariko Pasi Bugingo na Haje barasinya. APR nta bakinnyi zarikura, wenda tiza tujya tubona APR tiza Vision Marine. Ibyo bizakorwa n'umutoza. Turimo turagabanya kwivanga muri tekiniki cyane, nubwo umwanya wa tubanye muto tubivangamo, ariko turashaka umutoza agira ari gufata icyemezo. Yes. Njye nabaza akantu kamwe gusa, n'ubundi ku mutoza hari abanyamakuru twemerewe kurebe gukotinga bagenzi bacu. Hari umuntu rero umaze igihe ya breaking ibintu bya APR kandi warayibayemo nta n'icyo binatwaye, witwa Bruno Taifa, ngira ngo nafande mu kanya yumva ishoza ndanize gakeya ahita yongera arazi. Hari izina yatangaje byakomeje kuvugwa na mugenzi wacu Ruvuyanga, umuntu nawe wisange muri APR. Ari mu gitondo atubwira ko umutoza w'Umwarabu. Ese koko byaba ari Tari umusaza w'umunyamuroko w'imyaka 61 nkaduha guidance ko yakuwe n'ibyo bihuha byashira rwose, mukatumwira ati ni umunyamuroko yitwa gutya, turamutegereje uyu munsi, wenda muduhishe isaha. Nzamuvuga amaze kunsinyira kuri contract, namara kuyisinya nzamuvuga. Naho naye ninjya kuvuga ndaba nka reba abo mwavuze ntimubaze, mumaze kuvuga bangahe, bagize kuri 6 cyangwa bangahe. Ngewe eka naba namara gusinya nzabaha official communication rwose. Umwarabu koko numwe muri abo bose bamaze igihe bavuga aba nawe n'amatsiko urumva ari gani umuntu utari wazi. Nababuye ko twarangije kumvikana ibisabwa, ariko ntaraza gusinya. Namara gusinya kuko nibwo uba wemera ko birangiye. Gusa imuvuza akagera aha ngo naye nabamvuze ibihuha kandi ari ngiye uri kuri source. Yenge ngomba kuvuga ikintu arangije.
niyo mpamvu kubwira nta Ombolenga turavugana ntarasinya ako nibura yo ndayaguhaye kimwe n'umutoza nawe twararangije kuvugana nawe mu minsi itari iminsi 4-3 ndabaha official communication. hari abakinnyi ba PL bavuze ko bafite kontra ariko ngo bafite ama offer hanze. Nge sindabona offer ya club yari yose. Nta telefona ngo abakinnyi banyu wenda ko nta muntu wari wandikira official APR ngo tutanye tu negotiating ntabo pe. Sawa rero tubashimire kuba mwigomye umwanya kuba muri ahangaha ariko tuba tuza akazi kanyu niyo mpamvu n'amakuru muyashaka pe. Imbere ngitangira kubumva numva muvuga ibiba nkaba confused ariko naze kumenya mbona ko murabivuga nkabona ko mufite confidence ariko hari uwamwe ngo rega ngo bamwe baba bashaka ntuza content ariko sindi umunyamakuru sinajya kubakritika ariko nsigaye maze kubimenyera mwavuga bundi byajyaga bintwara umwanya nkumva barambaje ngo si ibintu mwavuze ku makuru nanjye si bwo bwa mbere byumvishije ariko birumvikana nyine igihe cya season iyo tugiye gutangira aba hari ibinami ukunda kubyitanga ibivugwa so numva nta kibazo rwose ibyo mwumvishije ariko nigeze mbabwira ngo uwambaza ntujye umpamagara ndakubwira ibisibyo cyangwa nibyo cyangwa ibi turacyabirimo. So rero ntabwo APR ihisha amakuru ahubwo nuko itagivuga ibitari byarangira muri free kumbaza nkagusubiza iki si cyo iki nicyo cyangwa ahubwo nikigeza aha ihangane ariko turappreciating akazi kanyu dukomezanye muri urugendo rwa football kugira ngo itere imbere. Murabizi ko hari ibintu byinshi tubura tugiye twemera ko tucyubaka aho kubaka sinyenye n'umuyobozi namwe mfite mu ruhare ariko hari igihe tubeshyana tukayobyana kuyobya ugasangura kritika ariko utampa igitekerezo cyiza uriyo kritisa umuntu kanamubwira utari ko uciye aha biba byiza kugira ngo usumve ngo nta kigenda cya PL ariko ndibaza imyaka 30 aricyo twakoze kandi nge ndakibona muri uyu mupira wo mu Rwanda ubwo se niho twifuza kuguma hari aho twifuza kujya kandi namwe mwese mwifuza yego hari abanyamupira tugomba kuba dufite tugomba kubaza kuko nge ndizera ko kumbaza ibintu bimwe ntafite ubumenyi buhagije mba nkubeshya numva rero tuzubaka iyo structure yo gushaka n'abanyamupira nyabo kugira mujye muganira neza nabyo bizagerwaho muri APR. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Waramutse Rwanda rero nk'uko mwabikurikiranaga muri iki kiganiro kino video mu kanya gato yagashize mu masaha make arangiye nibwo chairman wa APR FC ndetse n'ubuyobozi bwa APR FC muri rusange bagiranye inama n'ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda byandika kuri sport. Ni press conference rero yasobanuraga amakuru yose ari kuvugwa mu ikipe ya APR FC abari bafite ibibazo byinshi kuri no kipe ya APR FC abari bafite amakuru y'ibihuha yagendaga atangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Murabizi ko kuri radio imwe muzikora hano mu gihugu nka SKFM umunyamakuru yahagaritswe kubera gutangaza amakuru atari yo kumutoza ngo uzaza mu ikipe ya APR FC. Uyu munyamakuru rero ukorana na Sam Karenzi kuri SKFM igitangazamakuru uyu Sam Karenzi yishingiye nibwo yamuhagaritse gukora ibiganiro. Nyuma yaho atangaje amakuru atari yo ku ikipe ya APR FC. Uyu munsi rero wari umunsi wo guca impaka ku bayobozi ba APR FC batangaza amakuru menshi cyane ari kuvugwa muri ikipe ya Nyamukandagira ikibuga kikarasa imitutu. Kipe iri no kwitegura imikino mpuzamahanga ya CAF Orange Champions League nyafrika dore yuko ikipe ya APR ikunda gushinjwa yuko indege itagizima. Ni ikipe rero ishaka kuzana improvement muri uno mwaka. Mwumvise byinshi yagiye avuga rero chairman wa APR FC ku bakinnyi bagiye kwinjiramo muri ino sezo itaha y'imikino abakinnyi bari kugura ubu ngubu. Mwumvise umukinnyi w'umuganda umaze kwinjira muri no kipe ya APR FC
si uwo gusa dore yuko n'amakuru ari kuvugwa kuri Ombolenga Fitina yavuze yuko bari maze kuganira nawe ibiganiro babigeze kure na Ombolenga Fitina kuba yasinyira ikipe ya APRFC, ariko yavuze yuko ibintu bitaraba official bitararangira ariko biri mu nzira bari kumuganiriza ngo barebe nimba bamuha kontara no musore ubivuye mu ikipe ya Rayon Sport Ombolenga Fitina. Si uwo gusa dore yuko yavuze yuko hari n'abakinnyi babiri bategereje kuba bakwinjizamo, harimo umustrike umukinnyi ukina nka nimero 9 ndetse n'umukinnyi w'umuplaymaker uzajya ukina nka nimero 10. Abo bakinnyi rero yavuze yuko bo uko ari babiri babategereje mu ikipe ya APRFC. Ikindi nuko APRFC idazongera umubare w'abanyamahanga benshi, ntabwo uzazana abanyamahanga benshi dore yuko mu bakinnyi bazinjira muri APRFC muri uno mwaka yavuze yuko bazinjizamo abanyamahanga babiri bonyine. Ku kibazo cy'umutoza rero chairman wa APRFC na cyo yahasweho ibibazo n'umunyamakuru wa RBA Rugaju Rigani, dore ko hari amakuru ari kuvuga yuko hari umutoza w'umunyamaro kuri kuvugwa cyane mu ikipe ya APRFC. Yavuze yuko nta makuru ari gutangaza ku kijyanye n'umutoza, kwa makuru yose ajyanye n'umutoza uzinjira mu ikipe ya APRFC azamenyeshwa abakunzi ba APRFC mu gihe uwo mutoza azaba yasinye. Dore ko chairman wa APRFC yavuze yuko ntaho yaba atandukaniye n'abanyamakuru bavuga amakuru bataramenya aramutse atangaje umutoza mu gihe atarasinya. Yabahaye urugero ati mu batoza bamaze kuvugwa muri APRFC ati muri abo bose ko mutagiye muvuga izina rimwe kuki mugenda muhinduranya, ubwo ukuri kuri hehe ninde wamenya ngo n'uyu atari ko mu bavuzwe ibyo ari byo byose hashobora kuvamo umwe uza mu ikipe ya APRFC, atari ko azamenyeshwa abakunzi ba APRFC mu gihe azaba yamaze gusinya umukono ku masezerano. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda yo babashije kunkurikira nkubwira ngo noyo nakagaruka hano kuri Waramutse Rwanda agezweho kandi ashyushye. Ciao ciao.